ndabasuhuje mbaye kaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muhererese mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza n'iki gicamunsi cyo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi. Reka twebwe twikomereze mu makuru y'imikino. Amashampiyona atandukanye ku mugabane w'Iburayi agiye kugaruka mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, bivuze ko pre-season yatangiye ku makipe menshi y'Iburayi atandukanye. Ikipe ya Manchester City turi buze kwiganiraho cyane. Ikipe ya Manchester City amakuru ya mbere yirimo nuko umugabo witwa Pep Guardiola yicaranye n'itangazamakuru akaza kubabwira ko Kevin De Bruyne nta hantu azajya iyi sezo, azaba ari umukinnyi wa Manchester City bidasubirwaho. Yamaze kuvuga ko uyu mugabo nta hantu azigera yerekeza namwe, aracyahari nk'umukinnyi wa Manchester City. Pep Guardiola kandi yakomeje aganira n'itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye. Bazakumubaza muri swadi yiwe niba hari abakinnyi bandi bategeza kongeramo nyuma y'umukinnyi w'umunyabrazil witwa Savinho. Uyu mugabo avuga ko ikipe ya Manchester City isa n'isaha yashiramo abakinnyi ariko iri ku kigero cya 85-95% abakinnyi bose Man City yarifite umwaka ushize bazakomezanya n'ikipe ya Manchester City. Bamubajije ku mukinnyi wita Rodri werutse kwegukana Euro. Uyu mugabo avuga ko ari umukinnyi mwiza uhozaho mu marushanwa yose yagiye akina atandukanye, yaba ikipe y'igihugu cyangwa se mu ikipe ya Manchester City. Avuga ko bamuhaye Ballon d'Or byamushimisha cyane kuko uyu mugabo yabikoreye, kuko ari umugabo ugenda ahozaho mu mikino ye itandukanye mu ikipe y'igihugu cyangwa se Manchester City. Tukiri mu ikipe ya Manchester City kandi harimo amakuru avuga ko umukinnyi yitwa Ederson Moraes, uyu ni umugaride wa mbere ikipe ya Manchester City. Uyu mugabo bivuga ko ari azerekeza mu ikipe ya Etihad, yashakishwaga n'ikipe ya El Nassr. Uyu mugabo baza gutanga miliyoni 30, Manchester City irazanga ariko ikavuga ko ishaka miliyoni 50, hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 60 aribwo uyu mukinnyi azasohoka mu ikipe ya Manchester City. Tuvuye mu ikipe ya Manchester City reka twerekeze mu ikipe ya Chelsea Football Club. Ikaba yamaze gusinyisha umwana ukiri mutoya cyane w'umunyamerika ku myaka 17, n'umukinnyi ukina ku ruhande rw'inyuma muri ba myugaro. Uyu mugabo akamaze kugurwa n'ikipe ya Chelsea akahita atizwa mu ikipe ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa. Tukiri mu ikipe ya Chelsea, umukinnyi ukina inyuma muri ba myugaro bamwita Trevor Chalobah. Uyu mugabo yamaze kuba asigwa n'ikipe ya Chelsea ubwo yerekezaga mu gihugu cya Amerika muri pre-season. Abaza kumusiga bamubwira ko yaba ari umwanya mwiza wo gushakisha ikipe yakerekezamo cyangwa se akaba yakumvikana n'ikipe zitandukanye kugira ngo abe yava mu ikipe ya Chelsea, kuko abandi ba myugariro bakorana baje kwerekeza mu gihugu cya Amerika muri pre-season. We bamusigana nta kibazo na kimwe cy'imvune afite. Naho ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba yamaze kurangizanya n'umugabo ukina hagati mu kibuga w'umunya Denmark bamwita Pierre-Emile Højbjerg wakinaga mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Akaba yamaze gusinyira ikipe ya Olympique ya Marseille hereka no kwibikaho Mason Greenwood. Umugabo bakaba bamuhaye nimero 23. Tukiri mu gihugu cy'Ubufaransa kandi umukinnyi witwa Youssouf Fofana wakinaga mu ikipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Milan AC. Uyu mugabo ukina hagati mu kibuga akaba ashaka kwerekeza mu ikipe ya Milan AC. Bamaze no kumvikana ku bizamugendaho kuri personal term, ariko mbere yuko bumvikana ikipe ya Nottingham Forest ikaba yari yamaze gutanga proposal ya miliyoni 30. Uyu mugabo akaza kuzanga, akaba icyo ashaka ari kujya mu ikipe ya Milan AC mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho ikipe ya Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza n'ubundi iri kuvugamo ko iri gushaka umuzamu. Uyu mugabo nta wundi n'umugabo w'umunyaswede ukina mu ikipe ya Villarreal bamwita Philippe Jorgensen. Uyu mugabo ukinira ikipe ya Villarreal mu cyiciro cya mbere muri Espagne, akaba ari umwe mu bakinnyi basakishwa 4 mu bagaride bashobora gutoranyamo umwe, barimo na Mamardashvili wahoze akinira ikipe y'igihugu ya Georgia muri Euro dusoje. Ikipe ya Aston Villa irakataje yo kuri transfer zitandukanye. Ikaba yamaze gusinyisha nyuma y'abandi benshi, ikaba yamaze gusinyisha Onana, umugabo witwa Amadou Onana ukomoka mu gihugu cya Belgique cyangwa se mu Bubiligi kuri miliyoni 50 zose kuva mu ikipe ya Everton. Akaba yamaze gusinya
amasezerano mu ikipe ya Aston Villa. Umukinnyi ukinira ikipe ya Manchester United mushyashya akaba ku munsi w'ejo nyuma yo gukina umukino wa mbere n'ikipe ya Manchester United agakina iminota 45 ya mbere akaba yacaranye n'itangazamakuru akaganira. Uyu mugabo akaba yaravuze ngo kuza muri Manchester United zari inzozi ze nk'umukinnyi, akaba azi yaranaganiye na Ten Hag, akaba n'inshuti n'umukinnyi witwa Kobe Mainoo, akaba azi ko ikipe icye isabwa ari intsinzi gusa kandi nawe yiteguye kuba yapfira iyi kipe kugira ngo ibone intsinzi. Dukomeje mu bijyanye n'amatransferi mu ikipe ya RB Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage, umugabo uyiyobora directeur sportif akaba atangaza ko afite icyizere ko umugabo witwa Xavi Simon wakinaga n'umundi nk'izanyo umwaka ushize azabaha uburenganzira bwo kuguma muri ikipe nubwo ashakwa n'ikipe ya Bayern Munich. Ikipe ya Paris Saint-Germain nyiri uyu mukinnyi ikaba yaratangaje ko itazamugurisha ahubwo izamutiza, nta option yo kumugurisha irimo. Naho ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba yamaze umukinnyi wakinaga witwa Bruyne ikaba imaze kuba confirme ko yasize umukinnyi Serge Reguilon n'umukinnyi Bruyne. aba bakinnyi ntago bajyanye n'ikipe ya Tottenham yagiye muri pre-season. Uyu mukinnyi Bruyne akaba we ari no gushaka n'ikipe ya Girona mu gihugu cya Espagne izakina Champions League umwaka utaha w'imikino. Naho Victor Osimhen ukinira ikipe ya Napoli akaba ngo we atemera kuba azakina ikipe ya Napoli uyu mwaka, akaba ashaka kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko Paris Saint-Germain ikaba ivuga ko itatanga rikanga iyi ukina hagati mu kibuga nka swap deal kugira ngo bongereho amafaranga. Bakaba banavuga ko batatanga miliyoni 120 zose iyi kipe iri kugenda yifuza kuri uyu mukinnyi witwa Victor Osimhen. Naho umunyafrika w'indi witwa Yusuf Ernesiri akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Fenerbahce itozwa na Jose Mourinho nyuma yo kumvikana na RS Maxime. Uyu mugabo akaba ashobora kwerekezayo avuye mu ikipe ya Sevilla kuri miliyoni 20 zose z'amayero. Naho ikipe ya Atletico Madrid ikaba yamaze gutera mu ikipe ya Girona mu gihugu cya Espagne n'ubundi ikipe yaje ku mwanya wa gatatu. Uyu mugabo akaba avuga ko bari gushaka umugabo wita Artur Duvberg umunya Ukraine ukinira ikipe kuri miliyoni 40 zose z'amayero ziri muri clause y'uyu mugabo, akaba ashobora kwerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Uyu mugabo akaba nta n'ikibazo abifiteho, avuga ko nyuma yo kumvikana ikipe ya Girona we yakerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Tukiri mu ikipe Atletico Madrid n'ubundi umukinnyi Joao Felix umunya Portugal ukina mu ikipe ya Atletico Madrid wari nkizanye mu ikipe ya FC Barcelona akaba akomeje gushakishwa n'ikipe ya Aston Villa kugira ngo ajye gusimbura umusore witwa Moussa Diaby wamaze kwerekeza muri Saudi Pro League agiye kumusimbura mu kibuga hagati. Naho umukinnyi witwa Nico Williams ukomeje gushakishwa n'ikipe ya FC Barcelona, biravuga ko n'ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwinjira muri iyi deal kandi iri serie ishaka kugura uyu mukinnyi wita Nico Williams, umwe mu bagize uruhare kugira ngo ikipe ya Espagne y'igihugu itware igikombe cya Euro batsinze kuri final Ubwongereza ibitego 2-1, harimo n'igitego kimwe nawe yaje gutsinda kuri iyi finali. Mu ikipe ya Manchester United tugarutsemo, ikipe ya Manchester United ikaba yamaze kubwira ikipe ya Fiorentina ko itazagura umukinnyi ukomoka mu gihugu umukinnyi Sofiane Amrabat ukomoka mu gihugu cya Morocco kitazamugura uyu mwaka, akaba agomba gushaka ahandi yakerekeza ko harimo Kroos ko nimushima uyu mwaka urangiye ishobora kumugura. Twikomereze mu makuru ameze nk'arayo hanze y'ikibuga, turebe abakinnyi 11 bashaka kuzaza bakina ikipe ya Real Madrid muri sezo itaha. Mwizamu hazarimo Thibaut Courtois, kuri imbere ya defense harimo Rudiger na Militao, ku ruhande rumwe Carvajal, urundi ruhande Mendy, mu kibuga hagati harimo Chouameni, Valverde, Jude Bellingham, ku ruhande rumwe hariho Vinicius Junior, urundi ruhande ruriho Rodrigo, kuri attack imbere hariho Kylian Mbappe. Ariko ikipe ya Real Madrid yamaze no gutangira imyitozo ku munsi w'ejo yerekanaga n'imyambaro mishya izambara umwaka utaha w'imikino. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.